Re shap nna ke a utlwana le banna bo mara ona le reason ya gore ke utlwana le banna. Khuluma. Ngifuna indoda. Indoda hayi umuntu hayi double tap cha. Indoda ngithwele ngabafana. Hawu sikamakala. Ufuna ngithini? Uyangihlanyela ungimoshela isikhathi Uthando siphelile. Ngeke. Khuluma siqoqe mina nawe hayi izoqhubeka nje kanjalo mara ukuthi ngicova udaka ngisala phansi ekhaya. Shuthi wena usangifuni phela. Angeke ngiyala Thabiso. Uzongimina Thabiso angeke. Angeke Thabiso. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zompete Utabiso, bringing umuntu wakhe Uthando. Let's get into it. Sanibona ninjani? Igama lami uThabiso. Ngizokule show ngokuzowazisa umuntu wami ukuthi le team ayidlalelayo mina ngidlalela team engenajini. So ngifuna ukuthi konke lokho esikwenzayo mina ngikwenziswa imali. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, Zompete Uthando nomuntu wakhe Uthabiso. Alright, boss. Mnandi zaze mina. Ngimnandi. Thando, alright. Hayi nami ngiyaziphilela yazi. Sharp. Ngezwa ngawe nje futhi. Uyamazi lo muntu engihamba naye? Thabiso. Ebengithabisa lo bhuti. Hawu. Sithando sami. Oh, isithando sakho. Hawu. Ngiyazithandela lana njengegama lami uMathandos. Okay. Angicazele ngomuntu wakho, umuntu onjani? Uthabiso ngalendlela ebengithabisa ngayo. Yo, first day ngimazi. Ebekethana ngalendlela engishaya ngayo ivosha athi get down Mathandos. Yo, bhuti angiphethe kahle. Nakhona ngimazi nje, nangakhuluma ngaleso sikhathi. Ngafila ngathi bengo honeymoon. Ebengiphatha kahle ngingaze for long nje. Singasho ukuthi sina 1 year. Nabo lo half nje bakhona nje lapha kulonyaka omusha nje losucalile bengiphethe kahle sweetheart nje uThabiso bengithabisa nje ngegama lakhe futhi engithanda nje ungibiza ngama nickname athi uMathandos. Yo into ecaze ngaye le. No yena impatho yakhe right ubhuti. Impatho yakhe right. Angengicambi nje amanga ubhuti bengithatha angibize before siya nje sibhuka nje sicale nje angise kuma restaurant angiphathe kahle plus ke mina naye sithanda alcohol. Ngithola sesihleli nje lapha yana siyiphuzela ngisemaklapini kube mnandi nje. Yeah. Nahlangana phi? Oh, sahlangana at the zone. At the zone. Yeah, bekumnandi shem. Nakhona yo ngihlekisa but bengize nesigirl zami. Shuthi ke ubhuti wazithandela kubo bonke abantu engihamba nabo wazithandela mina nje. Kwangimangaza kakhulu nakubuke kwangithokozisa nje yazi bhuti wami. Yo, Maruthabiso. Hey. Okay, Thabiso angicazele ke ngomuntu wakho ngoba yena ungitshele ngawe, awungitshele ngaye. Ukuthi umuntu onjani? Lerato la pele ya ka Mathandos. Mathandos Mary yami yonkinto yami abasiphilile. Amasingaphila ngasikhathi esile masiphilile. Njengoba sekakuchazele vela, leyo ngimphasa ngakhona. Ile yangiphatha. Yini uthandayo ngaye? Uthandani ngaye? Engithandayo ngaye. Eish. Mathandos ngiyamthanda ukumthanda Mathandos inkinga. Mathandos mangizomchazisela. Azi ukuthi usazothandwa kanjani yabo? Mara mina Mathandos hayi. Na yini like yini oyithandile? Engithandile ngaye personality yakhe. Personality yakhe. Kabuhlungu. Okay. Kabuhlungu. Amos nonke nithandane ngento right. Kabuhlungu. So uyawumchazela ukuthi uzomletha kule show le yethu. Azange ngichazele. Uvele weza naye nje angazi. Ngize naye vele ngathi asambi. Njengoba sesizibona sesilasi. Kana into izomchazela sesilake. Okay, ungamchazela ukuthi umletheleni kule show le singamchithela isikhathi yabo. Yeah. Ungamtshela ukuthi yini exisela kule show. Lerato la pele ya ka. Right. Awu Thabi one Thabisa hoyithi awu khanti yeah right wena. Holla uthusi ngwana kwayo ethi. Nsenze ukuthi semoshong ko ke batla o tsibisa yabo. Gore Re shap nna ke a utlwana le banna yabo. Mara ona le reason ya gore ke utlwana le banna. yeah baby. Reason ya go utlwana le banna. Ke tšhelete. Yeah
Na ke a e rata tšhelete wa itsa a kere Ee, ke a tseba wa e rata. ya and ke rata wena ga o gagolo And fela wena o rata nna ho feta tjhelete. ee Eo ke a e tseba. So ntho e ke batlang ho jwetsa yona ntlantle wa tseba kore ke eng? Ha ke re ke rata tjhelete. Ha ke re ke rata tjhelete. Ka mantswe a mang ke rwetse ka bashimane, ntshweleng ha ba fana. Ha o ska makala. ufuna ngithini uthi uthwele ngabafana in what way? Eish. Ntshweleng ha ba fana mina kahle kahle yabo. Mina sozungazi mara wazi kithi mina ngazi kina ngithi. Sozungazi mina ngihlala nomfazi. Thabiso So njengoba ngithi ngithwele ngabafana. Ayish. Kulesikhathi emizwana ngaso mina nawo. Eish, ahlangani nikisaye bayala. Kusho khona ukuthi kumele ngithole indoda emadodeni yabo. Thabiso uchaza ukuthini nawo Ngichaza ukuthi kumele ngale nendoda. Indoda hayi umuntu Hayi double tap cha. Indoda. uthwele ngamadoda. Yebo. Into zakho asebenzanga ngale ndlela. Azisebenzi inhlobo instead of nyaluza. Big time. manje uthini kimi Thabiso after lo nyaka sibe nawo Kulo nyaka esibe nawo nje nawe as much as usho ukuthi ngiyazi ukuthi uthanda imali. okay asiyeke konke imali uhlala ungibiza ngomathandosi wami Uzoba nayo kanjani? Ungangisebenzeli. Hayi ukuthi angisebenzeli le nto ngithwele ngazo. Azingisebenzeli shothi sifuna indoda. ungibiza ngomathandosi Thabiso Allah ngithi la pilo yakhe yaphela. ngize ngitshela ukuthi uyangithabisa bese the next thing ungitshela lokho hayi Thabiso Hayi ukuthi ngeke ukukuthanda. Hayi ukuqhubeka mina nawe siyayenza yabo mara inkinga kuzomela siyeke nje ngoba mina egcineni imali. So wena uthi awudlaleli lenye team. khuluma Ngifuna indoda. nako ngikhona nje kanti Okay ke ngicela indoda wena phela awukhuki. Awusu indoda uyigi. mara Thabiso ngoba mina nawe chocolate siyafana siyazwisisana Udakanya uqoka vele ngiyasebenza engadini kulo. Yabo? hayi Uma nje kahle kahle thingibeke straight ngene straight endabeni kuphelile. Kulo ke sekuhlanganisile mina nawe. uyangihlanyela ungoshela isikhathi Uthando siphelile. Ngeke. Khuluma siqoqe mina nawe hayi izoqhubeka nje kanjalo mara ukuthi ngicova udakaya ngisala phansi ekhaya. shuthi wena usangifuni phela Into engisho. ngeke ngiyala Alright kusho khona ukuthi njengoba ngithi ngithwele ke uzonginika lento abanginika yona. angeke ngiyala Thabiso Uzonginika lento. Thabiso angeke angeke Thabiso angeke. Aksi. Ngithwele. Thando lekato mamela Thando. Thando mengamelanga ufaka amazipho nawe. Ngifuna Bekumele ubone ukuthi enhle kahle kahle. Uthabisa uyathi ngayo yonke le. yabona kuyimanje ngifuna ukukubamba ngikushwabanise ngezami izandla sengizwela ama-show Thabiso mara udlala ngami Bonga soli sonke lesikhathi ngoba awukazi umvakashele mawusho yena. and then now it just came to my senses as bhuti wami all along siyabhuka siyemaklapini sidla ama-lunch akafuni ukuthi ngimphekele each and every time yini nje ofikayo mina kutshela ukuthi ngiziprepare siyahamba the next thing isithola nje ngisemaklapini the next thing sikuma-hotel uyangishiya for that particular 3 days ngizombona nange-next month angitshele ukuthi uya ku-work vacation nginga-understandi ngingabuza ngisho nguyindoda I'm surprised nje namanje nje futhi angi-understand Thabiso kanti yini Awazi abangani bakhe mhlambe. noyedwa angazi lutho Efonini akazakukhomba. angingeni mhlawumbe une-personal cellphone angazi mhlawumbe uyayishiya kodwa ke Thabiso Thando. mara bongibiza Mathandosi. Ngifanele Mathandosi. Thabiso manje ezinye impintshi zakho ziyazi lento yenzayo. Noma imfihlo yakho uyi1. Izinto thabela angeke kumele bazonke into yami ngisho kwa best friend yami hayi. Khona le ngeke yazi. Yeah. So nasanokumangala ukuthi enhle le mali le uyithola lapho yabo ama ngibike ubuzwa ukuthi ayi mfana ngathi uba broke. So kusho khona ukuthi azingisebenzile yabo. So angeke ngiphele epokotweni. Ngibele ngispendelana nayo beni ukuthi akusangeni nix. Njengoba ngihlala ngisa kuma hotel kanje
You must spend money to get money. So the day sindlula labantu abashada naye ngikubuza ngabantu bakini ungangithathi serious. Bowufihla lento lena engaka kahle kahle. Kwabona abazi. Abazi ukuthi udlalela le team. Abazi ukuthi team engena-jersey ngiyayidlalela. Bona bazazela intombi ukuthi hayi intombi umuntu kaThabisa. Manje abacazelanga ngesithwalo sakho ukuthi okay ufuneka indoda hayi umuntu oyigay. Kimi bathe indoda zange basho ukuthi kimi indoda. Manje yini ekwenza ukuthi okay ulande umuntu ogay? Angishaya inside la manje basho ukuthi ngihamba nabo shiri kumnandi yabo amayena. Ove mina kuzoba lula kuye. Uyimali yami mengibheke lokho. Imali yami le. Hayi kanti Ngipho awusangenzanga ne one night stand ngipho for unyaka Thabiso kanti uyanginyusa ungithandi as much as ngishilo ukuthi wena mengamina ngifaka amazipho angithi uyafunda umuntu uyamfunda one year couple amanzi lesizwe wena ngingakubonisi noyi1 wakithi Thabiso ngizohlala njani ngingafaka amazipho ngifaka ama pedicure nama manicure the next thing songitshela lokho ngoba lamazipho nangathembi ngithwele yiko ngizokudlisa kahle umphekelo wamlungu umuntu azinyisi ngale mina ngihlulekile manje nihlezi nibhuka nje akazaze kini akakazi butwama akakazi ngisho nokuthi angilande ke uhlala azibut uyangirequestela lo baba yangirequestela angazi nje uThabiso ukuthi yo imfihle engaka bakato sambazana yini ngazi ukuthi vele imali yakujabulisa ayikho umuntu ongayithandi imali mara mina ngifuna wena nje uthanda mina ukudla imali yana ngithwele ngicomcolela angifuni ukuba gogo mawu yangishiya Thabiso yangishiya ngaze ngayibeka kanjani ngicomcolela ithi uyadlala Thabiso uyadlala Thabiso ithi uyadlala Thabiso yo eish eish Thabiso ngicomcolela ngiphelile epokotweni ngifuna indoda yabona ngokugcobisa imova uzochubeka ngane into oyenzayo lesithwalo sakho angifuni indoda awu give up even umsebenzi ngisho ukuthi iyafana nomsebenzi wami ukuze intombi yabe right mina ngithola indoda yabona ngalethi bhuti wakho ke Kristo wena uyeke imakeup ube indoda mawayazi ukuthi madala side udlalela i-team engena jersey akunenkinga cha ukuthi sengashintsha ngishintshele wena futhi udlale ngami unyaka wonke lapho ngikuthanda uzongitshela indaba enje ungifihlele konke angibazi nabantu bakini asiye eqinisweni sizweni ne siyayenza lesenzeni eloko ngikuthanda ngiyaqala ukuzizwa manje angaze nithandane vele since kwaba yile nto ne hayi yena uje ngiyamthanda into azitshela yona mara 1 year a few months yes ngibele nje ngiqofa udaka ngene engadini nomlungu ngingena ngiphuma yabo awucabanga ukuthi bekazokhetcha vele ngoba isikhathi eside vele i1 year iningi lemi ngiyazi ukuthi uzokhesha bese bongamcabangeli yena ukuthi yiko ngikhetha ukubhalela isho ukuthi azi nakusasa manje ngishiya ukuthi kunje yini ekwenza ukuthi umtshele namhlanje ukuthi okay vele wena awudlalele team leyo and bomuse nje kuphela ukuthi wenza imali yakho yini ucabangisile ukuthi okay umtshele namhlanje hayi usengiphelile time hayi sengiphelile ukuthi azokusebenzela izinto nix awona kube vele wamiyeka nje kuphela umayizisa nje kuphela mangizomiyeka nje kanjalo yabona ngizobhakwa na ikholi yakhe uyafuna yena hayi uyafuna engiphendule ngihleli nontombi ngingakhulumi nani nix udange uthando longisebenza ngihlala ngitshela ngayo uthando longisebenza ngihlala ngitshela ngayo ngiyicolleague mina sengiyicolleague sengine-title ekuthiwa icolleague angisasi usithando umathando swakho lakato la pelo yaka ungithwarele njani udlala ngami yo uzomthola umuntu uzokuthanda ukudlulela angisazi butwama angisazi nokuthi ningilethe lana kule show ngithi bazongi-introduce-ke into entsha-ke ukuthi ngize ngibone nawe because sihlala sibabili the only people nje ababa around ama-waitress phela so yini ongamtshela yona umuntu wakho noma i-ex umuntu wakho angazi yini ongamtshela yona hayi kona ngiyi-Christian ne and ngiyakholwa ukukholwa nebengisithi uNkulunkulu uphendulile imithandazo yami kodwa nje ngingakusho futhi Thabiso
futheke bengikuthandile futheke bengamela ngifake la Hayi, kumele bengis- ngifake la futheke Mangithanda lena ngisacubeki. udlala ngami lo muntu ozongitshela kubuhlungu kanjena bhuti wami ngiyamnyeka nami mara ngiyamthanda Thabiso lagato la pelo yaka Thabiso awusimamondiya ngenze kudlala ngami awuthula mama. umntana lagato laka Mina ngenzeni embi bhuti wami inkinga ukuthi hayi ngeke ngimele ngihlupheke Maye- ukuthi ngithi ngihluphekiswa wuwe hayi if uhluphekiswa kimi yini le kwenza ukuthi ungahlali ke okay cuni ke leyo explanation leyo yini le kwenza ukuthi ungahlali ngihlale na ya uthi asiyindoda uyigay mara nginawe nje yakanasitena nami ngithi ngifuna indoda iji yindoda sofuna ubhuti futhi iji yindoda mangathola indoda ngitsho nange-one day ngishwayi phela yo Bhuti wami. ngalala ngismayilile bhuti wami ukuphendula nje umbuzo wakho ngendlela esimple lokho songibuze kona sekangihlambelaze phambi kwamakhemera nje kusho abantu bengaka babukele cha ngiyabonga ngigeza izandla nami Uyamshish. angeke ngisakhona nje nokumxolela ngizohlala ngimcabanga I think that's the best choice ongayenza ngoba uyakuyuza ubhuti ngapha. Awuyiboni lento leyo. behalf of his own benefit ngithi uyenzela thina kodwa uzibheke yena Mara kungcono ukutshelila akakushiyanga ngi-clueless. Ngithola ungana clue. mara bhuti wami i-1 year njengoba bathi mathando singithi siyathandana njengoba ngimthanda njengegama lami bhuti wami mina futhi ngiyanishiya la angazi futhi ningibizeleni angazi angazi So i-relationship yona uyavuma ukuthi okay uyiceda la. bhuti wami ngiyayiyeka nje yonke lento ngicedile abafana izinja abafana yinja lo mfana mathando simamela hlala phansi uzuhamba nihlala phansi mamela Wena ngeke. okay ngicongaki ke for hamba hlala phansi ngitshele ukuthi kwenzakalani hlala phansi Uzongibheja? aski eshaka Uzongibheja? tudla umntana hlala phansi dani ukuthi ngishungazi abangcono soyazi ukuthi kwenzakalani nakusasa mabona ingasakhali ifoni wazi ukuthi sengitholile indoda Mara nisazozwana wena no. ya ngeke ngisacoba ukuthi akasengizonosela kuphela yabo uzongibheja ngisho wenzela imali ushuthi uzongibheja ngithengisela uzongibheja na uyangithengisela na bhuti wami siyekeni lento siyeke nje ngiphendule cha ladies first ngiphendule cha Thabiso nifuna ukucubeka. Awungithengiseli bhuti wami ya akangithengiseli So Thabiso wena uyacubeka nokuthandana naye noma uyishiya la ngoba yena athi ushiya phansi. anginase yabo mina ukumsiza mingingamsiza vele yabo makuyila umawera vele ukuthi yazi ngidinga ube namehlo makangithinta vele ngifree ngizomsiza manje makathi siyayeka shuthi unomunye nami engekho eyi-one kusanamagama bhuti wami Okay nami ngizoyivala la. Into yokugcina ukusho ofuna umtshela yona. ukuthi ngicela ungangikwateli noma singaba abangani ke akusiyimi isimo nami bengathanda ukukushiya kanje kodwa kungapheli kuyahlola ngikhiphe la manje ngifake la Okay, team nangivale ke. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.